Tami ningway lang ni ate di Instagram teron ke cerita kali tami langun ni Jangan ini semak cepat lama ini lagi. Kontik cepat lama ini cepat aja nanti. Kau cek coy lah je. Kau nak cek coy lah tentang ni alu coy si dimuna menuju. Tentang ni ningway lang ni ate di Instagram teron ke cerita kali tami langun ni aku. Yo. Bini tum ladang kecitong long ke corona le tu tami ini tum kecitong long ke kampiang long singing superstar season 3 finalist ajo ni. Kapatid dia tu tami sen ajo ni cepat gilu na bangku bangki tu tak asyik juni pik ande asyik juni pik ajo ni ini nang tok lalu ladang ni ngaluki. Hey. Yo. Saan kita kalila jaja sakit hai piye tu tami asyik juni pik asyik kapaten ringkan anta sose ringkan
keluar tak selesai asik pakai lagu-lagu tak happy deh. Yo, kali makan lah. Ade, belum biru natu bulu tante. Lah mikrofon ada som keke kan tahu tek nanti tak mode. Jadi lah som keke bulu tante dari di kursi representer nasional representer rong loy nang jom tamme deh. Presiden ini ngompi langsung terkati kete ngatung setame adi nang pidut neng kanan ke karbiang lo singing star terkati karbiang lo singing superstar season 3 asin nak kele hey nang itu mami jang meme ajane langsung terkali ateke kumasi ke hai maka rema bulu patini kelangan tu macam ini yang sambil dalam deh masa mending orang ni jadi deposit representer orang tak tahu apa jujur tengok ke nang kemarin sih nyanyi jujur deh on the spot ni ditek hoida le ya pene me kala mukram be ke to mat ala dige on the spot rap ke ni to Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.